أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخونا أقول من كم هفتاي بدو غير إشانة ما دفوم مسكتوغا كوري مجندني علوم القرآن نوت قرآن قلون هوري سلسلة درستك إغتون أو مهار واقدكم مجندني سورة توجه ماك كما بهجتون ميقول تقول من واقدكم مجندني توها سورة بهجتون توها سورة توجه ماك كما بهجتون هوري باي دليل توجه ما تقول من واني واقدكا فأديها مهمة سورة الله سبحانه وتعالى ذكر قربا فوا بين خبر توجه ما تقول من بلادهم مجندني إغتون موسى عليه السلام جه واهك مي سورة غوار التفسير کو الله سبحانه وتعالى بيان قربا فهم ما موسى عليه السلام جه دعوته جه فشما هم أقول من جه واهك تكوريا جنگوس فوان إن اسمها حساب أقول هم فا كلهم بينهم في كوري رجع إشارة كل جوتا الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى جه حكمة وانتكما أدي كردو وانتكموجي كوريمتيغا إهن كم فراتجي ريوما أدي باركي أي نكمتي إتش إنكم فرعون هتان ولا كرمندي مسكتكي بني إسرائيل جترين رسول بيكلك فنو وين كما أدي بيكلك بني إسرائيل مني وان قرآن كان ena libifawa ma'lumata guligen gendiyai bani israiluge anghenun viha firhen darin qatul kuramun fahun as alumasake qur'ane firhenun netem feshima en aharo libe kudin miniwan koffa anen aharo libe kudin qatul kuramun di එනස් මූසා আলাইহিসসালাম දුනිය වඩා ගෙන්නවි උනත ෆොනු වෙවි එගොත කතුල් කුරවමුන් දිය අහරොග එනස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේ ගෆානු ෆිරාඋනුගේ මේ මකරු වරිකමුන් සලාම කුරවවා එෆෝ ගෙන්දෙවි සීදා ෆිරාඋනුගේ ගඬුවරුගේ තෙරියස් එකලේ ගෆානුගේ මෑකමනාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ورقد امتحان كرمت كورفي كم قتك جاوس بياكو أس إداري فلو كتلالوما ما ميها جاتون نجا دم وفم بي إداري فلو واشيكان تجتري الله كور جتري دو كلما ميري حتى بس ما إجي لاغوندي كيكوري وركان كمنو إنما صلى الله سبحانه وتعالى يفور حكمة وانتا آخر جا موسى عليه السلام evs anhenege gaatun kirfodu nuhipe akhiruga ganduwara sharaferi gotuga genneveni musa gafanuge makamana ekamanage gaatun darikalunna mi deveni adi eakuga ekamuge ujura ras ganduwarun ekamanaya libe munte subhanallah nikameti kuravvan irada kuravi farate kitemme jabbaru kamuga yes nikameti kuravvan sharaferi kuravvan edi wodigennevi faraten ei kitemme nikameti farate gotuga bayaka fewnas mativeri kuravvan em Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها إكملege لوفلا فينكما hinghama jehun libba devu mattaka wala tahzan
hitama nukuravane bekambele gotuga levu mataka kalege faanu ge makamanage ariha gindevi manike ekamana wadagin komme duha kos edarikalunna ganduoruge terega gaatun devvawa ekamana eki ganduwara geneve khas mehmane gotuga sharaf veri kama ko wadaganno mon gindevi efo gondo ishara kurmon gendi fir'aun o kariya Musa alayhi salama ekade faanu ge akh Harun alayhi salam wadagatuma Allah subhanahu wa ta'ala engewu muga Allah subhanahu wa ta'ala wani edebe karuna angawafa fir'auna mukhatab kurmuga ogateri madumatiri bahun bas bunu was algun men enge ebe kalun dekke wahaka wes Allah subhanahu wa ta'ala ifada bay khabaru skurwa fani sida kande eligin imam washe iman nuwajja oti sida jahanname egotan engeo mavur irshadu ge gotaka jabbarunna wahaka dekkew baro libigem wa gadakan libigem wa mihunna mukhatab kurmuga emihunge macha gadafada kama ko mukhatab kurebi jeya ege raddu evore huturu wedan emima Allah subhanahu wa ta'ala da'watuge ribeti usule dasko devani ebe kalunna angawani ena yang ogateri madumateri madumoli bahun bas widal washe la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha faharuga ena yang handumave ena birweti vedanete komegas e dawata ekuga eki surat toga mi hadisa toga khabar tong Allah subhanahu wa ta'ala genna wafabe be surat toga Allah subhanahu wa ta'ala mi wahaka genna wa iruga amuko ekhala jabbaru verin kankura usulun fir'aunaki buddi veri makaru veri hileterimihe ehm wima agol men eba fene ba suratu Allah subhanahu wa ta'ala mi khabar kuravare bangawa timam beenum wani Musa gfan fi dakka wa ka telto bel mattaka udad datur kurashno to udan arash e zamana ki uduhe echi hunna zamane num wima us imarate bina koggin timanne yang ihsaban erigin Musa gfanuge ilahu wadigem wa tam fenijja dene timanna goten nimman maneki mikahala wahakatakum Musa gfanuge basfulu mistonge kurimatiga nikamet kurma ade kale gfanu nikamet kurma taka masakke kurmun edi egeteren evwahaka hama hemme ena suwal kurani kuriga ulunu mi hunna demvi kinen he emiu kanta kine kale gfana netennu he emi hunna tiwahakata kiyade kuriga ummetoga mi hunna emihu kanta kinen he di misake kale gfan kon jawabetto e devvan ehna Allah subhanahu wa ta'ala ekale gfana angawani kale gfana widan washe emi hunge ilmu wani timan kale gfana wer rabbuge hadratuge eina he ebami kanta gotaka nimmawan timan kale gfana ngotiti ebami hunna mi dawatu dinume qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa Musa gfana kalifan ti wadagen nabi sihuren hadagen ti mammen mi rashum beru kollantay sihuruge tuhumatu anika ekale gfana ge akhaya e ufulan emin agum menna engeni abudwis mikahala ghadar weri jabbaru faratakum Allah ta'ala ge hidayatagen anna heolafa arutakunge sifa aburu hutur kollu mattaka komme fadawa hake bes dakka hadafanika timammen annana me tiyevure bodu nota tiyefada sihura kaagi ehmbima miharu mejhuni da'watuge masakke hutta dafa mulin ehem mawdu kadda sabaki Musa alayhi salam ene kurimatiga ene hujjate gotuga ekade faanuge asaqala adi ekade faanuge appulun edekkebi dekkewun dekkew mafahuga ena ekan do kurmu gotun
e dawwa korani ei sihurukam ehme matimam wes den sihure tiga badalu gennan manik mulin ehem mawdu ka badalu madan ehem gotaka miharu me joni sihurun baro erikan dakkagen mulin ehem dima eka kam badal ko mi firaun beenum wigo enage makaru weri revu mi lobeta khunne kuna gono ishara kulli fadan bikahala jabbaru faraitakum abadus ekan kuramun dago timammenge verikama baro gellige hinga danati agum men dade midaka duha jenden mi divehi bimuga wes durin mifada kankan agum men na wes kurimati baro ge faratun verikamu ge faratun rayitun dini gotun hedun terwiya nudi betu bumataka rayitun na haggu goin olum fila faane tive go bayan kura mihunge nang hadiko nang hutur kurumataka libunu baru benun kurumo gendi ti befunna ma durunun tarihega mikam fenifa onna lubata khunne mi istakunna namad kurma bunademon dia mihun narakage biruweri kamuge wahaka mi istakunna inzaru demon dia mihunna anhenun niwawe hijab kurma nasehatere wamun dia mihunna jaltawge kudagolitawga adabu dakkamun dia midiwe rajyek adima gena do hennu e kanye nune e wahakataka ekuga faturamun diei mi waki gaum takun dolara rufia fasa anna baike emi hunge tumbulige istajtaka emi hunge fatlunuge kurukure fonna faakuriya mifada wahakata dakkagen masake kuramun dia rayitunge hituga diinuge kankama khasako sunnatu kankama nafratu fadda iki faadu ge nanna mi dawlatuge femwaruga kuramun dia masake ekama agolmenna fenuno tanaki lobete akhunne mihim mikan kura komme faharaku ege badaluga evvore gina bayaku dino kankan hodan fashata kulli kam miskitan ara namadu kurmuga qawadun ulemun dia dini kankam farwatari wamun dia mihum kahalagen jalak gendiyama rayitunge tereng balahattagen tibe min suwalu fadda konkushe kogen genda bayin he ei emihun kongule namade emihun dakkani diinuge wahake vitanga naacharangi kulen nuniya gengu hadagen mara mari hingan lutu angulunu mihunne nune emihunnak kivegin he emihunnak mihawarege alagatume alaganege mulen natija ka vegen dani am rayitu miha wes ekama duruga balata hunna miha wes ekam onnani diinuga kinetto bala hodam fashani emvima effaharu bala tumbuli yavure gina tumbuli aneffaharu balanje tumbuli yakaffahu tumbuli yeddani ituru ei midenne uno gota allah ge da'watan allah ge dina libifawa barun hurasalam masay kurima den allah subhanahu wa ta'ala ge hikme vantakan artonge terega dakkawa e miedu algol menna tumbuli fenidane efada mismiyonge geterembes darinna emihunna gulun huri faraytoge terembes em allah subhanahu wa ta'ala ge hidayataki ehin gadabarun huttuwe neccennu emmegen tibefuna algondo bayan kodde mon dia kurige darustoga bayan koddi fawane abu sufyan radhiyallahu anha hiraqula demeduga dekebegen dia wahaka hiraqul ge sual takaffuga hiraqul abu sufyana khabar kuraviti manna mi sual kurani nunghe allah ge deen annot muhammad ge fana tabawe jamihaku ambura edinum beruwe heje
තිය විදාළුවියේ බේරෙ නුවේ එයේ ඊමාන්කමුගේ හගීගතකි හිතුගේ තරයන් ඊමාන්කම් වෙරි වෙජ්ජෙයා දෙන් ඊමාන්කම් නිගුලා ගනවේනේ බාරේ දුනී මච්ච කුණුවා ඒගේ හාදිසාක උගුම්ෙන් මිහාරුමි කුරිමත්ලෙන් ಮೂಸಂಗೆ ಫಾನ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಹ್ಗೆ ನಂಗ್ ಹಡಿಕೊಲ್ಲ ಉತುರು ಕೊಲ್ಲ ನುಕುಳೆದುನ್ ತೆರಿಕಂ ರಯ್ಯಿತುನ್ನ ದೆಕ್ಕು ಮಟ್ಟಕ ಬೇನು ವಿಹಿದುಗ ಬೀಸ್ತಕುನ್ನಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಮಜೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಣು ಕಂಬುಡು ಒಗುತು ಸಿಹುರಾಗೆಂ ಅವು ಮಟ್ಟಕ ಫಿರೌನ ಅದಿ ಮೂಸಾಗೆ ಫಾನುಗೆ ಎ ದೆಬೇಕನುಗೆ ಕುರಿಮತ್ಲು ಮಿಯೈ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ತು ಗನ್ನಗುತುಂ ಫಿರೌನ್ ಜಮಾ ಕುರಿ ಗ್ಯಾಗ್ ಗಂಡಕ ಹೆದ್ದಿಯ ಹಾಸ್ ಸಿಹುರುವರಿ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ತುಗ ತಿರೀಸ್ ಫಹೆ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬಸ್ ಫುಳುಗ ಹೆದ್ದಿಯ ದೆ ಸಿಹುರುವರಿ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಅದದು ಗಿನಕ ಅಗುಮೆನ್ನ ಎಬೆಂಗೆ ಮೀ ಏನ ಎಕಿ ಗೊಯ್ಗೊತುನ್ ತಯ್ಯಾರುಕೊಂ ಎಮೀಹುನ್ನ ಮುಸಾರದಿ ಬಲಹಟ್ಟಮೊಂ ಗೆಂದ ಬೊಡತಿ ಸಿಹುರುವರಿ ಎಂವಿಮ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಫಾಣು ಕೊಂಬುಡು ಗೊತೆಗ್ಗ ಸಿಹುರು ಕಂಕಂ ರೇವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಏರುವಸ್ ಎಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಫಿರೌನ್ ಬುಣಮುಂದಿ ಮಿ ದೆಬೇಕಲು ನೋತ ಮಿ ದೆಮೀಹುಂ ಮಿ ಕುರಂಗುಳೆ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ದೀನು ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲು ಕುರಿಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿದೆನ್ನೆ ವಿಹಾದಿಸಾಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಬೆಸ್ ಇವ ಮುಂದಿ ಮಿತಿಬ ಉಳೆ ಬಯಕು ಮಿಳನಿ ಮಿ ಜುವಾನ್ ಕುದಿಂ ಎ ಕುದಿಂಗೆ ದೀನು ಬೇರು ಕೊಲ್ಲಾಶ್ ಏರು ಮಿಮಿಹುಂ ಮಿದೆ ನಸೇಹತಕಿ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಅರಾಶೆ ನಮಾದು ಕುರಾಶ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತ ಅಮಲ್ ಕುರಾಶ್ ಎಗುತ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಎಕರೆಗ್ ಫಾನು ಅಖ್ ಹಾರೂನ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ವಡಾಗೆ ವಿದಾಳೋ ಮಂಗೆಂದವನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಯ್ಯೆ ರಬ್ಬಕಿ ಐ ಫಿರೌನ ಅದಿ ತಿಮನ್ ದೆಬೆ ಕಲುನ್ನ ಅದಿ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಗಾತೋಗೆ ವೆ ರಬ್ಬೆ ಇಲಾಹ ರಬ್ಬು ಕನ್ ನಿಸ್ಬೆ ಕುರಾಶೆ ಫಿರೌನೆ ನೂನೆ ರಬ್ಬಕಿ ನೋತ ಇಲಾಹಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ತಯ್ಯಾರಿ ತಕಫುಗ ಸಿಹುರು ವೆರಿನ್ನ ಸಿಹುರುಗೆ ಹುನರು ವರ್ರಂಗಳ ಎಂಗೆ ಮೂಸಾಗೆ ಫಾನಂ ಎ ದನ್ನವನಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಕುರಿಂ ತಿ ಹದ್ದವಾ ಎಚ್ಚ ಹದ್ದವಾ ನೋತ ಎಲ್ಲವಾ ಸಿಹುರೆಂ ಎಲ್ಲವಾನಿ ನೋತ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅಂಗನಿ ತಿಯಬಾ ಮಿಹುಂ ತಿ ಹದಾ ಎಚ್ಚ ಹದಾಶ್ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಎಮಿಹುಂ ಅತುಗ ಹುರಿ ವಾಬುರಿತಾಕ ದಂಡಿಬುರಿತಕೆ ಎ ಉಕಾಲನಿ ಹೆದಿಚ್ಚ ಹದಾಫ ದುರುಂ ಬಲ ಮೀಹಾಯಂ ಎಫೆನ್ನನಿ ದಿರೆ ಎಚ್ಚತೆ ಗೊತುಗ ಎನ್ನಮ ಸೈ ಹಗೀಗತೆನ್ನು هم الله سبحانه وتعالى انغني قال بل القوا اكلفان ودال اتبامهم سهر هداء هداف وكالاش فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ابامهم سهر صوبم ابامهم كولدانكن هلوي حركاتهم edakkaadeni etakiti direkam harufatake gotuga موسى جفانا فسكن إحساس كره ورا فأوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام أصبر فلو جم بدأ كنيم إها جينا باور وابرتكين قالوني ما إيشي ديري هوري حرفتكين غوتوغا لو مچا فننا نغوتكن إتكتي وجن دياما قلنا تمن الله إنجبي مه لا تخف كلك فان بيرفلو جم بدأ نوغنواش إنك أنت الأعلى كليك فانسه نصر لبي ودا ගන්නවන් ඒ කුරින් ෆිරෞනුගේ සිහුරු වෙරින්නා දෙමෙදුගා දෙකෙවුණු වහකගා මිහාතන දෙමුන් ඈ මුසාරය දෙමුන් ඈ මින්වරුගේ එත ගුණෙන් ඉතුර දේනකම ෆිරෞන් වෝදේ ෆෝති කාමියාබ් හොදාෆි අදි එනගේ බෑබෝ සිහුරු වෙරින්ගේ ගිනකම එමිහුන්ගේ කම කුලදානකම ෆන්නුවරිකමට්ටක එන ශක්්‍යවස් නුකුරේ ناكامياب ويدانكم تمن الله انكيم كدك فانوغي كانا پلوغا تيوا اسو اللواش اهدي سحور ورين هذا مكر وري سحورك ولا يفلح الساحر حيث اتى كم متاكم يس كتم كولدانس كتم مولس
sihuru weriyaku ei kaamiyabu wana mi hennune wala yuflihu as-sahiru haythu ata komme dimaya koes mi do gummen fennane duniyege mujtama toga sihuru werinnaki ehem mi hunna kankan kodde mi hun gotu gummen qabul kurben nota ehen dekeni ehen dekigin sihuru werin kare dani kiveto emi hun duniyege billionarunna rassas kaluna werinna nuwani kiveto emi hun eha baru weri be gotu ganuwani amko fennani sihuru werinnaki mistonge mudala dahiveti makara hidatu gahul werin gotuga sura ala ule hedum ule wattafaali mihuriya kamek gaves huturukan adi e sihuruge kankan koggin libe etchakun emihunge dirulum kankan hamajessa baygi gotu sihuru weriki komme dimaye kun es kamyab wane be no hem Allah subhanahu wa ta'ala kale fana kashor ko devva angoni wala yuflihu as-sahiru haythu ata komme dimaye kun es umuruge kitemme zamane vanden sihuru hedumuga ebami hotibas ebami honaki sihuru werin kamuga wati kamyab wegen dane bay nune Musa alayhi salam apulugawe asa ella levuma ekuga emihun ehedi huriha sihure eli huriha misalaka emme madu adadu madu riwayat balalama hinga ibn abbas ge riwayat haddiha demihun de sihuru werin en komme mihi gatu goy wagane ella lima Musa alayhi salam ga apuluga emme asa esoru not eti dirigen gos mi huriha watake kadar kudawarege pikapakan arwaha achi haddiya demihun gatu gonna waburi wegendan haddiya de waburi e huriha achi e asa kan immalaf e hisabun hamagamu sihuruge haqiqe danna mihunna engene miharu mikurimati bi sihuren nunk mi adiya khilaf kam balla Allah subhanahu wa ta'ala ge hikme vantakama kuladum vantakan e maqame ga fir'aun ene kamyabu libi Musa alayhi salama ekade gfanuge akha nikamet kullu mattaka emmen jama kogin ebewi baddalum vi bodu fadihatak e hisabum feshigin enage verikama gudun aragen dane kame gotuga jama kuri huriha sihuru werin ekiga evvaguta ebami hum Allah subhanahu wa ta'ala iman vegendi hemra Allah ge dina nikamet kuran dawatan hurasalan masakke kurumaki ei evvore baru menegga ila subhanahu wa ta'ala ge da'watu faadwegen feturigen dane kame ei insanegge barakun kureve kamennu kura kamennu kainatuge milkwari ila fa ulqiya as-saharatu sujada huriha sihurwerin sajide tiriwi konfarataka fir'auna kannu Allah subhanahu wa ta'ala قالوا آمنا برب هارون وموسى هارون غفانا موسى غفانا غير رب تمم من إيمان وجام موسى عليه السلام اتنوغا نجهون اميهن سهور ورنا دعوة دفا كفس سهور ورنا اتور وچه بيان کو دے كفس كيهنن الله تعالى ابامي غهيتا مي إيمان تريكن اودوي اها كودوغت كولگ تريگ اها وروگدے iman kamuge foni mirukan hitege tere veri vejjeya den duniyege evves barakan enigule nugane wene kamuge safu heki agumenna mi hadisan fenige midani qalu amanna bi rabbi haruna wa musa timam men iman vejjame harun ge fana musa ge fana ge rabba fir'aun angani qala amantum lahu qabla an adana lakum timanna huddanu denis yabamihun ekere fana iman vi hej timanna huddanu denis timanna kare huddanu naga iman vi hej innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr ayat yabamihun aslu sihurun gannadim bodumi heki musa ge fana balla mihar musa ge fana emihunna ekkolli mir musa ge fana emihunna evves kulumenne adawa terikama hoga neruni ekade faanoge dawwatu fundu kollu mattaka ekamako emme fon akhiruga fir'aun mibunani sihuru gannadim bodu mi haki eyitaye law qattiyanna aydiyakum wa arjulakum min khilaf
affa tafatuwane gotattiman natiya huriha emmenge huriha sihuruwenge affa kanda hushime wa usallibannakum fi judu'in nakhl kadurruge rugganda saliban arwa hushim affa tafatuwane gota burikoffa kadurruge rugganda saliban arwana maneki marwandin دنتي بنجهني صليب توجي ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى نكم تبيكلنا فنان كاكوكن عقوبة دكمغا ورغدي أدي أميه جبارا كردانا كان دميهنني لا إله إلا الله فرعون جي بارغد كما إنك جبار كما إنك وريكم جي ورغد كما مي أرغون من إشين تبيكين tanegga dakka wahake kum bayan kodde wene kamennu evure jabbar evure warugada evure baar huri mihe ekan emme rangalan engene ebbe kibe sihurweri ekama ko sihurwen na kashawrwi Musa alayhi salam ge fara pulun efenuni ki sihuren nunka ei kainatu ge milkwari ilahu ge mu'jizak hembe jawab nikam balla qalu lan nuthirak على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا تمام منك مفنيجن دي كانكما كوريمت بكين دي كانكما جسوبون هما يبس سر نكوري هي مفنيجن دي كانتو جسوب مفاعل بكين دي كانكما جسوب الله سبحانه وتعالى تمام من كائنات جا لفوا مي خلوق رفوا مي لفوا فكان خدو فرعون إنجيل تمام نكى كلام جنونك mulim makara hilatum mihum halluwagen ulenika emmarangala ingeni ekahada jabbar kama dawwa qura mihun khudu ene besegen faqdi ma anta qad benun gotakan hukum kurash benun kame kurash kurimati gay widalu wani ebekanu innama taqdi hadhihi alhayati ad-dunya bi dunya hayatu ge tibaya kurebe kame kurebe ebe kalonge nisbatuga ekamen hinga wogutum fetigen denge diye enage baro enage huriha bare e wogutange kendigen diye inna amanna bi rabbina la ilaha illa allah lobeta khunne e wogut kolo terega ebe kalon nete ituru evs kame kurawaf tebe funa ege wada ganno demme e wada gennebi nota e ai sihuru werin gotuga allah ge nabiyya ya idi koda sihuru hada e bekalege risala dokuru mattaka emme bodoto gut fir'auna nasuru weri wa baygi gotuga emme bodati jabbarunge gotuga hendunuge eri ira akuga edo hunikumegen ai efu e majlis ga ebami hun iman wegen ediyei e iman kamuge warugada kan huri minbaraki e wogutuga e majlis ga ikan sirru koffa fahum filagen da gotakavesnu wagutun sajide tiriwe wadagen nabi e sajide fahuga e iman kan i'lan kurvi e fir'aun warugada adhabu denaka man i'lan kuri e adhabaki nota evenaki dunyawi hayatuga kurmati wedanaka mekan emme boda yakin kurveni wes e sihuru werinna ennama se vidalu wani faqdi ma anta qad تبا حكم قرآن قتكان حكم قراش قرآن كم تمام من قراش إنما تقضي هذه الحياة الدنيا تبا يا قروين كم قروين مدنيا حياته إنا آمنا بربنا تمام من كبر ربنا إيمان بالجامع كن كم كتكا ليغفر لنا خطايانا تمام من جفافة فسواد فبعتو وما أكرهتنا عليه من السحر تمام من مجبور كوجين تمام من لفا سيورو أنغنو واجن سيورو هدو واجن تبا ميون هوريها دوه تي جنغولو من عفوك رفا فافس بعد فباتو والله خير وأبقى الله سبحانه وتعالى إمه فراتك أدي ديري دمي وديجم فراتك إدوهجه أصر وانفيرا ebe kalon mi hayata wakki wegendi shahidun ge goto iru eragen allah ge aduvun ge goto iru sum ge kurin shahidun ge goto emme mativeri
جبار وريك كورمتيغا حق بيان كرمغا ثابت وتبوا ابيكلون شهيدون غوتوغا مي دنيا دوكم مدي سبحان الله اتبيكو اتبيكلون هوريها اممغي كورمتيغا الله ايمان و موسى عليه السلام غير رب ابامي هم ايمان وكان اعلانكم ابامي هم ايمان وكين اي مجلس نيمغين اديي ابيكلون نكي شهيدون غوتوغا وكي لبد خنه مهري عبرة فريجم و حادثات وسنا فكر هنگم وي دنيوي حياتك مفدتنه دنيوي حياتك كهيوري غرور هورتنه ایمان کمکی می هورها کمگ فراتم ارگم سلام کدی ثابت کدی نکنتا دنیوی حیاتوگا ارگم منگه نیمون انا کا نونگانه گینا بگوته وروگدا رسکم گه فراتم بارو لیبی حمایه لیبی فاوا باگی گوتوگا علی ویلیگن ای رسکم گه فراتم شهیدون گه گوتوگا ابیکلون قتلکون هم ادوه هوگه ایروسمو کوریگا نميجين إدي إهم بما الله سبحانه وتعالى ميانغو إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إن غير ربو كاري مجرم غتوغا غندي في جميع هذا الناس إن فني جهنم إتنكي مروم أدي ديرومن نواتنك مانكي فريها ما حياتك غديريك وسنولي بينه ادي اكم سلام ومتكا ويوين مريب وسنونانه ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات الهو حضرتن انغ ربك حضرت مؤمن غتغا امي هذا الناس هي عمل كوغين فاولئك لهم الدرجات العلى ابان هنا شيوني متيبري بجنبا درجه جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها etantanoge dashum fin arta hinga hunna suruge tawga ebami vane wadhalika jazaa'u man tazakka mihege nafsu tahir ko fi miheka huri jazaaki ay efoga Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ekale fana mi devvi bodo kamiyabi ekiga fir'auna ekale fano amur kuravani بني إسرائيل مني وانكو إكل إغفانا هوغا دو كلاش بني إسرائيل إكل إغفانو جه أصلو نسلو جه أهول ورينجي بني إسرائيل جه أصلو رشكي بيت المقدس إبامي هون جنيه فيتبي أرونجه غوتوغا مصر إهمي ما إتنو نرجين إبامي هون جنديو مجه مسكة موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى حوالي كرفوا فبي حساب موسى عليه السلام بني إسرائيل الناجين دتور كرفوا نكمة بعد النبي اما ان شاء الله اغفوغه حادثاتك ابيغتون اغولمن دين ان درسغا وكذا كالاني دين ادي سوره نيوموغه حساب الله سبحانه وتعالى بسورتغا ذكر كرفوا في آدم عليه السلام إكلك فانا شيطانا نوتي بلي هذا مدوغا هنگا فاوا حادثة جمعة اللي الوادا إيواك تكابول من جهلاني إن شاء الله دعنا رجع دعائك الله سبحانه وتعالى قومني مفدا عبرة تري حادثاتكم عبرة اللي بيجنا دنا أقول منجه علماء قلون إصلاح قرآن دنا إلى سبحانه وتعالى تكا أقول منجه هتوغاوا إيمان تريكان ورغدبه دنيوي حياتك أقول منا فن مندا إكيكي زينة تكا الله سبحانه وتعالى دينا دور قرآن إكيكي هلون تريكان كمون دوروه ثابتوم ge tibum sabito tibum ge tawfiq minwar kurabe gemba baykamuga levevum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.